por na kichiti theka pot ani to pangsi ni tum karbing long today pen anak pen ani tum pan akiro ki par biglo lasi kamu introduction ke tiar lo por si entum anon apor kiching nang jege baje si pen polop ta por ching doi det pen si baje antak pen si pangsi long solo lasi gini ka tora pen ajok si lasi itum apor piram det pen panelis man jadi isi common question tipon po lasi apang tutin da ICC la so question ang khak poninom la derlo kung tangki itu dampo impon bonglo na lasi apang sin ili da BJP ena tupen chitoy don tum atai start he from safan se port pon po lasi what is the present political scenario of Karbing apang se putak se alang li lantak hai 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 mai deni ko hai Coro lo, okay kado we khanda tak lapen panelist kidoang, kado kawe ajir pot manam, lasia Fransi bangke lapelo, Karbelong today, apam laso kenangso nom present situation nong kacing wai ponang di lapen laso kimisen apam ke pha pon apot lapen lason kacing wai krung sai kitulong apot labang ke ning sampar lo lasi nom present situation mangalalo political scenario bang ke BJP ke bang ke ilitung Karbing long kacing thuramu bangke ilitung thekpon long lo niligi pudam ye bangalalo aprang sin niligi pudam thuye bangalalo kacing thur puke ilitung kadok aveta chini lo ari 1951 ban ilitung Karbing long autonomous council ke lo penonan 71 years pleng tanglo la song mong same ili tu la so prank ko an kacing thurai bang lum thenglong le ta non BJP bang asarkar ke ba non ili tu tim Karbing long chief Dr. Tuliram Ronghang kachari pona ba alang li kamatha ke thega joine pe ili tu pap pine pena ason ke pa prank bang ka agu phak phak ason ili tu thenglong le choi ko atema choi ko non ili tu la dak kitu po malo ladak nika jitu arbori tang lang kusame apang ladak habit ajo lapan habit rijab ceplang de penapit komane private atu kace raja tantola lata doktor Tuliram Ronghang CM tim Karbing long ke mana jone te ladak ta pini itu kado kawe ladak Karbing long banga kapre a statement ke bang tim sa mana theklong pe ladak Karbing long cing thur pik po bang ke la so BJP sarkar ke bang pada bang ke rurang kok la bang apang tang la son Karbing long bang ke develop relang tipu anta komane indur bani kaning je cok Karbing long develop relang po kau li bang aka prek step ko tarang rolo choi ko la se nona bang ke tum PSLC dan kadun sabjai kata pansa pon banglo Kardom Fransi ke Karbing long today atom pan la organize poni tum choro lo ilitum discussion alam mangke Karbing long politics then and now body then and now then polote hello pik hangjang command tu pelone ke cheng setalai hoi an ke ilitum pu et unede pu porn ta minute ke better kom man bam aport nang oji pu nelining dok de lo ni ta ko along ka pregedam thu nang hi lo ko se ke tong la yo then bolote ito politics ke chenge ilitum ka chini ke ha sod ratio hot di ha la so de ratio ke do cheng pulo la pen la phi ke ilitum ha koring kham ilitum ratio hadak dolo la pen ke haladak ratio velang ilitum ke do dam cheng ke la si PC ilitum phan lagan ne lining ke hang melengan ning ye li lo non nang litum Karbing ratio bin pomar dom han arjule te nang khan pala salam ke la pen halabang so ahut pen si ilitum so cheng nang dolo la an ta ilitum politics lo
ปิธีเฮกแล้วเราเป็นแก non modern หุดเกเชงอิลิตอ politics 1836 อันนี้กัน1836 อันนี้กันabinong ke all Assam ke 1826 ilitum India lo ludun lo ilitum political history ke lapen 1836 ke ilitum Khasia tumpen pen ilitum in British India lo ludun lo lapen 1870 aningkan ilitum han schedule area punang pulo 1870 lapen 1884 aningkan itum han inner line punang bilo pusipu Lada kitab so isido halapen sini lagi pu. Lapen 1880 aningkan ke litom pan Mikir Hills track punang bilo. Lapen 1880 lo. Lapen 1907 aningkan ke litom pan Mikir Hills subdivision punang nang create lo. Halai hui along a political ke claim dun. Ko mat atum lo ne la ke ilitum cicini ne der lo ilitum karbi atum ke ning ke do der inglen o mane prap o kateni prap o pusi pu hala kitab long ke to dimikir po long ke to kateni prap o la masi ilitum ko mat arichu atum tong ko mat political leaders atum si British atum long chinwai dun ma la ke ilitum cini ne Cini nang ya binong ke la soalam. Athema alang litum yong si chinwai dun de asonte ilitum non karbiang long po ave det ya pot lo. Karbiang long a prang men na dolo lapen non modern hot a karbiang long president bola independence nang jeplang thu hot ke la ke aku Samson Singh in TC la ke ilitum phan nang chedan pilo la an ke clear lo la bang ke kitab long da tu kok lo cini der lo amen da cini der lo Anut kapre katum dalo la alang li nut vet la puali alang li long ka cerap tum dolo la ke den alam lo apran ke dam tang seta elitum sik sidul long lok pen elitum sik sidul ka phang ho ke cheng ke 1952 ning kan pen la nai hala dare all tribal for tribal areas pulo amat itu bang philo ne bang throk lo ne wadi tribal kaliatum phan etum MS MDC ala bang sud MDC invite pon det le la hello itum sik sidul ka pi phuk cheng le an par ke pi phuk bom lo an par ke pi phuk o lo non ke non political scenario bang ke la lo jo directly bang det lo non ke party phan ki pu pogali congress hota nang cheng lo la pen non BJP hota nang do thule lo an ke alang litum man ke lang uri patagali lo thang na lu personnel lam gali ta alang litum phan a risim ason od dep lo yo la ilitum abirudhe ki thur mane ilitum birudhe bulote tribal kaliatum lo pudam et not pudam et epin da chini lo yok ta an halatum a risim od dep amahdi la so a risim atum a receive che plang dun tu ver amat la helo ki sum nei lo no to politics ke neli ke chini ke la so a receive ke che plang dun ver ko puson si la ke che pi jok po ma la bang helo ke ten nei alam pu si neli mata pi jok po mat adim neli charai dun det nei banang li charai anu ka prek charai dun det nei pulta le ke pudam kali alang li tum non ke do tum si ta chok he Seta alang litum ko pusong mahala bangso bang ke ot happen ha hodi chikip chekama te warpon link te warpon no matidi hala ko pulo che pe jok dun nun po la hello ni to political problem non ante Jogi pos la hello parke de lalo la hello to jok lo ante non bang itu mal ke hai sar Korsing teram pala port yu iglona alang li non at present political scenario ko PC alang li ketek non Kardom Karbiang long today pan churolo nilifan labang sa platform long dim nek pega pom pega pot la pen ke nili lam the ke chepek lang long labang sa war sai nili ki people nili ke thek long the present political scenario pu nili ke thek long ke li tum pan ke phere me pik nili pithiek man se po la ke phere me pik la pen la sort ting pulo te la non a ting pulo tang te la son si political social and economic
ke la so damage do bom lo do po la pen ke la so damage bang ke it will be irreparable damage la ke ilitum chiri piarun ek la si la so teng si dam lo pulote ko piloma ampen ke non ke ilitum chichini ne de we are gradually marginalizing in our own homeland la si moarni si ke ilitum lai met thang a hem hong thua long ma si dim eklong abang avedesi la si la bang so political non la so a situation nang develop abang la so development abang ilitum kadok ka vicerapet pensi party doan si tame cerapet pensi song doan tame cerapet pensi la bang so a development la bang so a trend ke bang abang we should be able to reverse it or stop it kali pulodang te ilitum bang ke mo neli dru tu letter la ilitum me methang hem hong thu long bang si methang adi ma klong ve de Chorolo sir, ini teman lamping speak langkot. Senor bang ke SDC ban, transit toy don Branson de lang lipan siap pori pun. Churu parlo, u Carbiang today, bang so ilitum BD soge kacepat coy lo lipan, ada bang so acatai kedua panana tik people, apen ke fellow panelists, atum ke hiridet side, ala litum pen bang so BD itung kacepat coy do lo lipan ke as opportunity training samlo, apen ke kedua itu mahanta. Lalu question bang ke non kedubom present scenario, political scenario ko pilo. Laso lam present lo pele non mablo non dubom Portuman si labang thelong lo pote itu ke political situation ke mopen telon sang pu sunda zaksi we are in very much danger, we are very danger democracy ta consistency abi pin lo laben ke ajadong dale tum council ke jala puno ni ba ke BJP ba ke vote pidunte bas be asor sar alam kali lo sisteme kipi tum pen kusme council ke install lo as democracy ke install lo mati by the people for the people and of the people installed by the people but there's no for the people kapiri mimi alam ke non marke lahen lo so pheri mimi example bang ke last SDC pen kusme last 35 years ke autonomous state article 244A consistently na hang lo a party non chirengjeng system but consistently itum determine basic claim bom lo lata itu mana pipi lo ko da ke politically ke consistency ke lo tu da ke scenario hinu pik lo arni si abang ke kado venom burning issue lo 29 November abang ke governor apa samensi isi order paklang lo je regional committee bang seng lo je pedan tu pulo 1200 square kilometers or 600 square kilometers bang block 1 and block 2 bang ke megala pen ke give and take divek ko la pulo pote political scenario ke dismal lo hinu pilo disgruntled dire straits lo la hello no maka theklong ke la si ka prek ke la pena khenu ke thang bitilo la sombong si pili long ta apil lo ko do panta la bang chirap pet pi pulote party lam pu pin pen itung yong si arjap thi pulote la bang ke itung ke reverse ni lo la ke non het jong theklong lo RC5 ke itung ke Assam Tribune paper long si theklong lo nta to ni nai ni si la bang so anu dis bang ke serve lo phiri mi mela mukti la hai Pew Surgery ka chairman lo Abhijit Kro lo member lo Rina Terangpi la pen ke het sing rong phar la si member lo la solo polote la tu kwan si ni je don po La kemon, la ke present situation alam si theklong mas ki pudam he cholo thank you lalo Chorolo, nali lang speak lang te ko. Border putha ke mon next session dui putha dang si tum lapang so putha ke ahoy lam ki tum chingwai long ji la si molong ka chingwai long le tum lapang so lam pitiap alam itu matpon iglo na si non bang ke le tum langdam senang bang ke tum ke nation political solution yak ngelong lo itu non pandang lo Telangana tum la si tum non kar bi ke tum tale methang political solution nangji polotang te itu kopi bilo itu yang nampak ya lebang so question ke akibat ke forcing subset akon po ilitum aphan ilitum sitame khai krehingyang bong ilitum karbiatum da khai kang thim pujong si kedodun bom ji kereng dun bom thek nangji pulote ilitum India a constitution along eket khai pi non kedobom pen a six schedule along pen kelong autonomy la so autonomy pen an par sidame
ilitum non kelong me bangke lake autonomous state hello autonomous state hello la si autonomous state jong si long lote auton district council kelong pen ke claim no dak ke chak na ba dim bangke khala dak bangke avidet popusi neli ke theklong sita ilitum ke labangso autonomous state ke hang article 244A implement nangji pu ke hang ke non ningkan thong kebra throk social kalang kalang ningkan rong kebra throk social lo puita ilitum non puta long le accord ke thom che tokalu 1995 2011 2021 accord ke thom le che tokalu accord ke thom along sita ilitum hala bangke kopilum laso implementation alam autonomous state ka create alam bang ke long letter lapen Ladakh neli ke thek long bang ke neli me thang masita personally involved lo 1986 pensi involved dun lo lapen non api 2014 pen ke directly se involved dun lo ita non Ladakh ke thek long ateng bang ke ilitum labangso autonomous state ke long letter bang ke kar state government upon la pen central government upon ke koi thiba bang ta chokchi heno neli ke theklong bang ke neli ke theklong wek neli me ke ni pen theklong wek bang ke chokchi ke tak ili tumang bong ma sido ili tumang bong ma se ili tum upon autonomous state tang hemprek tang ke hang linja tumang bong ma sido ili tum ka chupe the ar leng ke the tumang bong ma sido la so autonomous state long to long lak na kula so bang ke ko pen la do la si jong si ilitum sita karbia ta khaikan thima pun kereng donai pulote non mat ke nangie bangke la council penan per council along ke claim ke chak nam na council along ke claim ke chak na bangke immediately ke men ke theklor ke gopilo ilitum ke governor pen thang kache pove dak jong si gopinia rules frame lo dak jong si gopinia ek chepe paspo pulodang te frame ji puita governor approval nahi governor approval nahi puta governor pen direct a contact ave last through state government si route vek nahi lapu pen si dam vek nahi pulote la bangke chak lok la so lam bangke nilitum la talks non nilitum kathar sangwa ke hai sitame dolo alang lisi hala so hud bangke la so talks bangke alang lisi kadoka ve eja pon lo haladak talks along sitame haladak assam government pen inuto secretary do boru ala dakta la son si pulo boru lenta la son lo ek bill ka chepe pas tangana boita hada khang bom lo nang pas pereg lo kasi hala so dalang tum ka chepe lam malam mang ka sam government men no ni tu moisi pe pas bom lo la sila pas pe la sila long vek nang chok vek nang pulo te litum kisi ning isi jakong isi chesong si litum constitution ateng pen kopi ma kelong me halabang litum chepelong thek vek nai jong si chepelong thek the pulote litum e hem hong thua long masi idim eklong avededi chorolo sir asinon adun thu jaiga thar sar phanse arju control ilitum bang the tum son ilitum political solution mesen angji pulodan ilitum kopi pilo kian nang polese political solution yang si claim nangji pulotang te che thana link sita election highway nangji lak lan nilitum jakas pen ke dam unhut la last lo 15 April 2015 aningkan nilitum hanai pudun lahelo nang tum election che dana la haina la angke wang non angke jat alam ta cingkian pun non ke nang tumben ka cingkin nang yak kam thang da we pun nang pudun ak bange nang tum election da je dan de lang hai ta hai helang la bot ka cingkin nang yak kam thang da we pun na pudun lai tu ka hok alam lo lage 15 April 2015 aningkan angke jut kok lo an par ke apa ni nahang tu thedet lo akam meeting talk sama ta jut pok lo la pike lai le yo la si election ke highway nang yi lak lai le angela ke hai ji pulotang te la ke itung carpet munit atong carpet inglong rat tum an ke awareness to get do vek nang yela ke thang ling ta la pen la long alam the bangge non BJP tung la ke proxy voting la pen ha EVM kado ita manipulation kado ita claim la apa jo la si la so lama bang ka pa ve det ya phan illegal poloma la hele
Ang hala kapawe hala sualong si itum amunit tum ta cirap dun turong gadi. Mahala tum matharong. Je non hok dan si pudam ruling party tum na matharong. Ni tum adim nang geti dun polela tum po ansi mathacho. Alang ge adim le long le pin ra kaprek le du puson de hala sini tu nang yang tum pu do bomon pu si tu puji. Di sitala pu galirat ke mati adim ke long vet ke mati. Lama si cikin tung teda cikin angkok la po bang. Kalima lang di. Ta rong asor aja hadum la rong asor buat bang tagalide ialah isia grup tum do political tum ta he dia cham cha po tum bang he. La tum bang ye na pa dik dar la thang cikin ne la tum ge la naga cikin dun pole pula he lo cini. Amahala ot bom la mo pen pu bom ma son he di kalilo la lam pe jut nahi pu pe te cini ni la tu. La an ot kriya ma he di ala hala tum se receive out wrong lo. Ili tum hanya la tum hala tum ha receive out si ili tum ha na pivira kam lok se claim la lage. Napsi sakori te gelong hilang di. La ke chen khan lo alam lo. Ne tum ning ye ver alam lo. 1345 teachers post appointed lo body Ciklion Plibra Bak Aprang Tribal tu 62 kelong dun Kalima la Kalian ni nang thak non hisap nang kipinon non nang kipi pedat kende ni tumpuan ki puta yok nang thak onde ruling party nang thak onde kala di ante hala kopusi teacher in Nurapan ke dormhai piye 40,000 per month nangi hisap dam etha ke chiatum 1283 do la song bomben 1283 la tu pan dormhai pi achiklo jon 5 crores 5 lakhs 20,000 ame itum karbi itum ke inglaw so tum ke long nun kan lo 24 lakhs 80,000 ke long nun matro ko pusi tu pa ke plan la development pobo Arni sieta dang la non central dipu central si develop chot ke mati half kilometer namnon hai ha muni tum I hem chikrak thang di mat plaster 90% mat plaster hem la son development pulama amuni tum yung si development wete acha atuvar memre chotle ko mano gari solai poda lagi thang lebe lagi lasi lahi hui lo tu development nagali thang nagali lagi ang ke ledam ha na election lang le rock ti lai lo akam bangge job plot wasan ni chi hok pi kyo polu kasam nang thak tin ke thak ditu ma ke thak koli lam chedam nang ko phan gali eta ja clarification ke pinangkok athe talk saut ke neli methang mata tu la pen ke non amasi ta neli tum bahini bang tomele tot frong tot chom so tita jakas a chairman bulo nelifan na arpunang peglom dan la so arpunon punda neli war velang la pen ke lasi ladak ke non nelitum kathar asang ho pen chidibet nang kolam gali alang li si chief negotiator teng lo alabang so ke sita discussion ahut ke nang tum election hai he da port nang tumpen kacing kinangi aron awe buke ningje je pini ajo ta kali neli kopia seme ma etang nai la tampen lapen neli tumpen inut kace pondo halabang nang tok dun bomdo hala so record non ta neli dolang lasi nangli tumpen ke election hai heda dapot nangli tumpen ke kacing kiji aron masi awe puke ningje je lasi election e thurnoi hai noi mama ke hai muthe arnisi Sambhu Singh bang ethe alam kaningje ke do hala langli pu bang ke lo a sentence a phrase no mata nili ning dola hala nangi pu la puenlo you first emerge politically strong pusinang pu lapen hala sobang nangli ko som si interpreti mahala ke nangli lam zita nili pu bang politically strong pulo te politically nangli phangi putot kali dei nangli alang li pu hai la pu hai lo je nang tum political tum mandate away public mandate away nang pulo lapen next day bangge 20 next day kali 22 April ni tum tam thula la so ke nang tum election se dan nahi
National Party akang tang long cera ya cerlang dun ra national election cedani pu puma pu pe pulang lagi. Amat election cetan ni po ba sila po. election cedani pu amat nilithak dun lo ante non amat kang tang nei National Party ke Congress hello adun thuke BJP hello pusi ne thak dun Amasi la lega kitun thule lo polten ni timo autonomous state ke long lo lason ke ningye muthe hala bangso Sombhu Singh ningye ji Sombhu Singh ka ningye ke lason hello nangli tumjong si ministerial level chingki ji pulo tangte neli initiative lasi che ni tum cheng wai lang pusi wang rup bang e thom ke dam ta bang e thom ta ti de lang non ta non bang hini dak dolo non inu dolang hala sot pulo lase a phi hala bang sot NE pen home ministry NE a director along Ajay Kanojia lang damlo Sombhu Singh pen kopialam si puma hala bang nitum che kroilo lasi ke piloman nitum ministerial level ministerial level po bange kiren riju pen ne chingkilang pu ye pu amat chingki ta me lake puna thadun minister jok ta chingki lage chingki ta me pu na thadun amasi neli amasi chingki polo amar minister bang ha Arunachal se damet lo amasi chingki long le de lai lo yu alam ma la Chorolo lasi direct question hala open BJP penang represent as leader BJP leader Sathekram Sadol lasi alang liphanle labang sobuthak akipona ilitum bang ke tunsun political solution angji plotan de ilitum ke kopilo ke claim nang lang lapenon nang litum ke non present government lo posi kopilo claim nang jibang ke ma claim nang ne loma mate claim nang lang ba Lalo political solution nangi pulong ke ilitum phasa bang ke ning sinai Kumama aja kong ithilakan kumama hok pet ke klemalo halalong sili tum cerap nai lasin ili tum BJP non ili tum doktor tuliram rohang tung kai tame autonomous state ke hang bom non Delhi ke palete kansas ti komalong akuti lo non ki pidu alam itu ala dak jatno karbiang non hempre ke hang bom asong hang bom alang itu Delhi kai kita hala dak dhana todo non APSLC pen ke hemprek nai lapan isi nai po bangke pubo mata no namta nili isia memorandum ta ladak theng lela hat dhelian darana ke do dam bangke lasia ko isialam nili puya itu bang lalo da karjangong present political asini rup tame aphanga bang janjar to mane non ili tu masiem tim karjangong chief doctor tuliram lo ang do dak pen bangke thanga janjar ta velo ajanjar ka vidar bang la palo aphanga bang la sopra alang ya siem pada phanga bang ka janjar bang lalo samri sana kam claim te bang me la si non alang ye bang lalo kirutanga hemsi non karipiari la si kisuman alam bang ke nalitum la puining wurput emotional ko alamali la pen moel la po kathara sango pulo towar to chok hem ave ante hem ke anutin kumane sarkar anutin hem kimpi ni pe towar bang nang nelo pialang lo towar ave ta towar ave pupo non ni tum lao karbiang lo nga phak towar ave non nang tum halo dak haum khimya sorta do yo non tendang pialo kuno din li thenglong le lang non nili arta ta 50 years lepo towar ke me dang me pila nang tum chini tu lata non na bang tendang lo ta khero ni pan hak jini kinde non towar do polda krong ya towa na pan li tum thenglong lo nang tum halo dak apang siluni gan pan hak chukiola ta towar ave chukiola towar ave nang tum lata tirthe sab nu jui chona ki samri sana runi ka pan denang pala mali lasi ada weng samri sana lasi non ili tum thenglong lo politika samri sana adun nang garang beda isbia to nang ipu kita berapa parti ata che phongrong blok ta te kopilo la ta ka thang politika la asang li pilo tu ke social parti ata non pati jo lang li tum si jo chithur kai kuilo la pulo te ko songlo lasi hempre ke hangi ke lalo ili tum andar leadership doktor tuliram no hang pen dong si long te teplo te tu long te khelo la ben ili tum choki po lasi kisumana bang ili tum non development ili tum na dobam lo non ili tum lata no college ta kimbom lo choki po non medical college ta tangan lo joksi ili tum be doktor tuliram no hang
ladak ini non ladak ini tu agriculture college tu po veterinary college tu po telah ke development Kalimantan lasi Jogi po sa, jogi po. lasi nang itu la thang bela social media lang tok tap tok pui phu ke pai lu Jogi po sa lagi, jogi po. la ben lastly ni puya bang la halo mislead ta ba ba chok nang ni tu si Karbiang long development nai gari ke par lu dunia phan hala sok to war mesen lang ni mo pulo to war mesen gari solai ne pro la be site ki na panal tu site ki nai business plan nai pa ba ki tha nai khali la political Jogi po sa. chok ke po bang chok Jogi po. Labang so putak kubine ati tak noi ma pru jaiga thar sar pen. APHLC pen hempre ka putak memorandum pipet pilang busalang li pula se labang so nang pipelo thak poke. Nelitum ke hala jakas pen da chini lap lo. Hala suhut pen na kudut et lo. La pen election high tet na lang la tu ke ahok alam lo. Ako jong si election high he pin da claim un ponte nang li piso do joy claim red non. Nang li ta claim red non. Pipolo. Ha? Claim red non nang li ka. Ha? Claim red non. Di claim red ha be di ye. Emme medical college dulu, ada sakuri malo kelong ada. Ada weng sam. College dulu, kumalo sakuri kelong ada. Poisa ke wan ke tribal welfare ministry ben poisa ke wan bo. Ke pon nge non tribal tumbo. Tu nasi tu me hem sikit punjila. Tu nasi tu ma kemi osomar lo papor he punjila. Ana ki puge tribal area pu bola ho. Six schedule autonomous council pu bo ili tu. Lahelo alam mah ke. Jogi po sa teron sa nang li kupine ki thak noi ma labang so thak. ke thak doi ke litum ke pinia ching wai ke labang so khai litum karbia khai ke reng nei phan litum political solution kona lo ke long ilo Kalan. lapen ke la sote bang ke litum bang non klang bang autonomous state dalam sinang klang autonomous state ke non BJP pe nang je tong do na lang li kram sa sang bang pulo hang bom lo kado weda hang nang po money ne fan finance big lo hala hai ke sai ke jo ya lagi ahola ma sai ke pini arnian sitame Karbi Anglong autonomous district pen ke haidun IMP abang officially loe part the government upon people Pini arnian sitame elitum Karbi Anglong autonomous council neliga chinia tengke neni lole sa tengke nanganane memorandum pilo mene sita officially Karbi Anglong autonomous council pensi autonomous state nai kopia thesi ke nai mala details kado ka be top clear pen kipi allo pinianta pipe lang pipe lage labasi la pen ke non elitum APHLC President Akailo Alangli Bang Pulo election hai hite hangpute nang tumta hangare tamiloge la soalam ilitum analyze pemenai ladak ingnek isoy nang kualam ali hearing isoy nang kualam gali lage kali ilitum analyze pemenai election nang tum hai nangi pulote ke hai nangi akam da claim nahi ke last election ne BJP out loge jongsi planning pe me pulote ke damtang election ke BJP outlaw nang litum a result analyze no sida labang so ke hai dia phan copy bolon de claim klede labang so ke hai dia phan copy lon de claim klede lasi lake copy koson konat copy e claim si litum mangke copy loma lada ke party politics pine pola li lada ke litum analyze pe me nai koson si e claim nai ma koson si dam nai ma lage dang mop neli ruilem dalo larak ingnek isoy nang hearing isoy nang gopanli hai he polote claim tame pote nang lita claimere tamelo nang lita claimere tamelo la sola mangali ilitun chesongi polote chesong pemene jongsi nangi polote nangne polote la la ka preklam lapen nona tengke neli pini no December ciklu tarik keblo nona por ko anlo labang so por sigi pulo nona teng aning ang thin political party atum political leader atum pulo dangte Karbi atum ke non ningkan thong kep kali non ove thong kep leche song sita menu autonomous state long une Labang so Sudah PHLC ke batai si wan et lo ke di feda varchor lagi 1969 kali setelah lake muben nang mesele nang biru jele nili tum da chua election bang ke hoklo nili tum si ke hai pule majority ke
Setan nili tum ta ejak kong ka velo poisa mga vedet lo. Un et det lo ni tum ta ka hela. non la bangsa puta ke regional politics lo ngaching bai luje la seda ko la ching bai lo na la si non mangi SDC pen nang chito dun alang li fansi de sang human sia bipo la si ili tum non bang ke dum son political solution mesen nang chi bulute nang li ko pilo thilong ge Lagi kecing singe thang na bilo unity ano. Congress BJP tum pulo handbrake habom no autonomous state no rest kuse ha mani na ka theklong. Nari public meeting hen telong ani jelo chomo. Sitame sialam nangke jong se hok jong se anian klong pen wholeheartedly pe jong se hang pulute joint delegation na hang kon do. SDC pang na bang phobak na hang de boy. Top leader sumhat. IPHLC pang na hang noy non alang li ta dulo. Bang phobak na hang de noy. Lasona daksia ko stakeholders ka prek lang alang itu mata inu join aprang jakas tok sut alang da inu veteran lo alang mana hang lo BJP ya sarkar pen nak pan inu karpeng lo do tum hang chi lo join delegation na man laso pipen itum na dak karpeng lo kwan ma gelhi tum dia tum se do lang pole tum mang la dak bang chiru na tum dak protest tu na tum itum dak bang suri pokep lak siang na muni chitong nang parti ram jipe pel lo Bang nonda India nonda bang non state creates po 50 states non create yalam dulu lasu hotai tumke dutun clip boleh ko pilo dulu hala suram mati unity pan bang nang teto BJP pe nang lead no ne non pu mihai pan ka pango pan ti pu to dalam elo nang lita presiden pan nang CM pan pen ka bu pen chingwai li noi bela puta lo hemprex sinang ko hoklo 244 e lalo pula pang lamo Kapre parti mana tum na hala Delhi ninge kasko no pan KSA tuman kapre KSA pan ke hang kon thenglo polte hala tunge vote job jide vote bang e long log ya pot kasko election thuthe pot si la tuman sa poisa finance upo buya tang nak mati la si election no thuri do ke SDC no thuri PCLC ye thuri ge sebe parti na jipo elo SDC ta mona haida the PCLC ta na haida the BJP ta nangrem ta the na haida the stame poli hempe silong nangli not 50 states create pot ke itu misikat to na ho uji pura so mentality pe hala siginang ko jipur to na elo alhamdulillah hello asi nangli tum kadu edom chi la unity hello strength la penang pare ka prega velo non wi ki mi tum mathana nge hala so bang non la lang tum vitrian kadu bitum dolo la tum ta chikroy ge dalam dak mupen alam hok lo inek sosoi na wali non mani haide non mani haide lo somali unity ba mathana la so bang SDC on is 7 December 2007 ni thom aprang se dolan SDC KSA standing committee member itu meeting lo ada ta unity bang ke welcome itu ge ado beta lasi nangli tumta kadu ye mathano lapuan ke chedor dei itu ge 12 lakhs population pen pulte karbi gela ga lakho susichon an bakse docho la ke chingpring job bolobe la so posi unity la pulo ake hai CM Dr. Tuliram Rohang penang penisiat loy joint delegation Delhi tamang Home Minister Pan Hang loy la te chunche de jala milo athema non burning lo 50 states bang create po sur opportunity lo tu hala bang si pupo ya si penjo rolo la sela bang seputak non BJP penang nang chito dundo posse sono thak poke Kali lagi sialam pualang ni besang SDC pen ki pualam bang kala thang tibet ame pino lagi pujitif alam lo ahok lo la si nilita me spokesman na ista BJP spokesman na ista ba ke nilita ning the je alang ni phang nilita thang pampo la pen alang ni la so bang ke hemprek bang ke aning hang pa me la pen sialam bang nang tum chini si ke me apang pra nili Congress government hunta theglo anta hemprek alam bang ke o mana openly ninja mai meeting long tame anta non ili jum karbiang long asie abang ke hemprek alam openly ninja la bang lo siapa nang tu latak tama pharamai kali pulang ka prang asie ma minister MP tu ninja la pe muat ahok pe tang putero lo sa ta pudam lo je memorandum alam bang ke nili ahok bang ke la bang ke nili arjuna lang no bang ke tibet lang ke itu lang ma pudam lo ta nang tum chini lo apa parliament lo bang ninja tu lo parliament lo bang ninja tu mek lo la bang ke la pen ako siala bang nang tum chini dame alang ni CM ke man lo ke la son ni kunudin thekong la prangta BJP a president that is the president of the convince dam lo alang ni chetong am lo la so empre ka putalam la si nom si tame alang ni la bang ke ili tum yong si isip lo da nang li tum nom kaching vai pono son Dr. Tuliram Rohang alang li son ani ro pigi la solam bang ke jong sing sivet lo te tani li dang lo te ni the
ini political party tumbang ke citor nunde data the athe ma jang tumbe kama ta kapre kapre kunuti muni tumma thathe sonta je hepre khani jangte election hai nai putaka ninje janglo no athe ma ni tum chini lo STC aloy dakar biang lo mo pen STC la pan kasto in pen rata lo kantang na bang STC lo alang li tum pusame kopia do ine pane hala soda ja kong do pusame alang li tum te hem election thorai palama ta tipin pen alang li tum mo pen solai lo hala soda ateng pan alang li tum ja kong do lo mo pen isi apit political party nang seng pan alang tum hai lo la pan kopia do ine ne alang li tum ta me mau agreement nang kong lo lasi nang li tum ta chini nai je election hai lo tang te hem pek pa po bang nang li tum lage kacho bai pana bhara ke bele ke lo STC ta aja kong thelo ante ko pya pala mau ke agreement nang ko ili tum chini lo hala ke don akapre political party soan tu se aja kong ke do sim labang seputak nang lipirik ketak kunju duma mau pudak bangke hok lo laso bangke itum dak isi kecing bai penak matidi kado beta chini ning kado beta itum lam ninje lo pujo koche chini ning mau aja kong kupilo la de chini ning mau aja kong si total analysis to 30 departments so 30 departments ke muheta le kai lo bisarla mitum kai da ninje belon tax GST pra sell tax pusipo no GST asong so bangke ladake on an average tuning heta atum 500 crores something to tax so that's the transport ke tum dak tax yan onong le tum ke dak dang gari license che pone dam posame dak DT office pen itum chilong onde seme la so power ke ban elo la so power ban elo sitame itumak dak governor approval lang la ke ni kaprek mani pulang ole de industries ke itum ke hadak lo itum union list subject to interest number 7 ang se union list lang lo polote itum defense purpose fan kai na ningelo teng ga bonai to dang jet fighter ga bonai to AK47 ga bonai to hal hai industries pe na ka prek bangke itum ga ka chiman lablo ladak ke lasi non ke only implementation na part chole implementation pulo pole tinge governor nai protect ko to maset ke nangdek po lasu bangke mau power video ke ninjin ani seme laso teng pole tinge direct funding na po governor nang po chief minister nang po direct funding na po police nang po only 3 subjects lajong si kecok lo pete ke turmaster silong lo asi pinap digong si tuliram akha yong si dr tuliram sar akha yong si nahang ko lo pote itu man negotiation lo chief minister ni tu man pinoy governor ni tu man pinoy police ni tu man pinoy direct tangga funding na pinoy mau aja kong we puning je de aja kong we me agreement nang ko polam ni ni galing je aja kong we polam ni le lasi nili pajuk lah he nili kena thang ndi mati mahai nali ni mahai mati mau aja kong we polam ni nang ni thang nam lo mati ni di labang ni je mau agreement nang ko polam ni ni ke thak sorry po mane negotiation na part lo sidam mode aja le punai tinge talks ki dam lo pone negotiate bangge hotai kai ke le teman ka asusi nang pigi nang pipi dia cisi mathalo mo pen pu kathar sar pen pu telon sar tam yalang tumta chitha ke denge dong phang gali tami chipak ke le tum ka do de chini lo negotiation bangge nang pipi dia chi phanse kai ta ke mathalo ahok is the sing tang lo 86 pe lita ta kompi la so ke chini do lo itu pena ana tum ke pena problem so lo seme so mong ko pen bang lo yalo mau ansi chi tok cholo hem break ban de lo pu ke nang tum ning ji je prang sin ni ning ji pu okay seme mau an ban chol seme mau ja kong kwan si kang tang lo pe tum kwan si klem nang la hem break ke hang ke continue chi song si pute long lilo ke non he jong 2014 June 2 ke Telangana state create lo itum ka do chi lo 1953 ning kan pen si la to movement ke chen laso ning kan pen agreement kuri do professor to phalu Jayashankar Sonson ke la ke gentleman's agreement bo cha to ko lo letingan andhra pradesh ng durun ko seme this particular person KCR no chief minister matala ta Telugu Desam party se 1982 ke sing no api tu then wana ningkan kala resign that si apake TRS ko chi sing lo lasi chi song bom continue chi sing bom no tela ka long bom polo ata ili tum yong si chi bom top pute ka long lilo lo ke chi song si te long lilo athima tum ke 143 crores pen si tinge 6 lakhs 5 lakhs pe lasi ka chi song jong hele le tum chi pu me unity pen ka chi song continuity yong sabe pute la ke no ta lilo hala sula mang sini pula lasi mau pandan pulo aku langsung tum claim tunang chingki tunang ko palong tunang ko chirap petsi eron sar labang seputak pinang lima to nili isi e tu lang ni hin pen mane lasi muat ala lo mau agreement de pen pen ala muat lo jitu ala transport alam
La pusta me non bang ilitung ladak ilitung Karbiang Long ta hala so abang ke ilitung long po non bang ajak kong la pela so tek so long bang tame ilitung long Sita long le lang bo. non implement po la so Long bom lo. Long bom lo. long po non la bang ke da po sa ke dak sito lang la pela exercise ta long po la bang Okay. oh apang la be Maksudnya clear la so kan, apang kem lang Mihai deh, silam kapan sahur. Mao ke January April 1 1995 sign law within 12 days 12 April bangke assembly session se pass it approved lo Mao 1995 ke 29 June bangke governor bangsi aku take up lo bangke aku enggak 29 enggak July 14 bangke gazette notification of paklang ke lo 30 departments sitame engke laka 1995 lo 1996 31 December bangke laka office memorandum klang paklang ke lo office memorandum plus kosong si office function ay makado may pagke laka na tung kado ichin lo sinabi kalang deh Lasuhut Gazette notification paklang date apipena July 14 apipenta non ta itu make functions pang itu pawar ke cirong dila don ta cikem lo don ta di office soson ke da text ke kwani ke longa ni kan bange tingi longa dila lo lasi 1995 pe non an pu bangke choklo pena tikon si chunpo pulte la ke mipiglam le GST tame ta derong chucho ta chokle he Miri accept lo labang pena tikpa se chunpo pul labang chok lo labang Chogi ta po. der thong Chogi po. pasu bang situ Tiron sa kupinan li. Asap take ben sir. Apor alam dugo po jo non session dulang po no. Alam klang det lo po si ningge nang koko. Konani public meeting along autonomous state alam kaningge halale ke hang binongali. Kala. Konani kupinia mailong ajetan halale ke hang binongali officially ge. Non pinyalam klang dari posinil pulo implementation of Article 244A ke it is one of the electoral promises of the BJP Karbi Anglong Phanke lasi pini labang so hong pen pini BJP pen nang chetong nunda dolo kramsa sangho ke hai dolo lasi hala 2014 pen Karbi Anglong BJP tu mapatu ke tapir gaw asi thie pakiot krai si Karbi Anglong rada long adamati nangli tum theglong le ne laso tapir gaw asi thi ot krai si rong adam ni tum ke hai lo pulo te autonomous tere ke long lo labang so pen api ke angli tum election manifesto ke doanta 2014 2016 2017 la sonta hala dakta nombor isia long sido la si pini la bangso hong bensin neli non kachari bom BJP party duma puno nangli tum election ahut kache chak alama bang kache pe playing ji apam nangli tum party ang deng government ang deng je tham tha la pen ke chingwai tha Chorolo sir. Kupini ke thak dulang no. chok lo la so la ma ke positif lo la ke ni tame ke thalam po aro kai kita kaching bai so bang ke party level ta dolo la bang ke la bang ke nili tuma nili hin pen same ba nili tuma hin pen same so la bang ke tham po la pen ning thelo claim pon pu Chorolo. Api karlo. Non abang ke PHLC pani si karju la puson alam the karju kangtung bondo non kidam tang arni tame re-election alam puta radlong kethan kidam tang MEC election ke lake council pen election ke bi lake chokche selang tum tipula se re-election doje ma avesa jaiga thar sir Nilitum constitution ateng pen sike claim constitution ateng ben lam dam lote case le ke hai lote re-election ke dovek pu ako case ta ke hai hedet ji alam ave athema election do dia permanency ne yung case file je article 243M ateng pen la pen ZA ateng pen panchayat aron pen ke election pedoun wahada ke tok do constitutional long angge constitutional long tok dak ke apen halo aku lancho takalilang na isi bimuchota dolan hala panchayat law 1994 along section 1 clause 2 along tapulo la panchayat law ke la ke 6 schedule ar lo ke aja kong abi po adlo
State Election Commission ke पंचायत अल्लो पेन लपेन Article 243K lake Part 9 la Part 9 ke lake पंचायत alam lo la tengmensi kapincong State Election Commission ke State Election Commission has got no power to hold, conduct election or prepare electoral roll for autonomous council. Lasi non-nilitungi case filed that law, High Court Chief Justice Atum Constitution alam kroikrit that jipuke nilitum mathaun eba ilitum kado ita mathaun lagi. Alang litum kroi vek nang po lagi. Lasi kroi vek nang po lasi judgment ke lagi ilitum a favor se do vek nang po lagi. Itu a favor ang lo po ladang te lanon ke do council ke lagi illegal council po ke di oboidho নির্বাচন পুগাদি আলা 1983 নিকান আসন সাকসি আনকে লা বাংকে ফ্রিডাক বলো তেমতে তেটা কাউন্সিল কে দোয়েক নজি আনি কাউন্সিল দো নজি পলতে ইলেকশন এ দুথুনান প লাহেলো ইলেকশন দো বেগি পুনি তু লা পেনি তুগে লা কে ক্রয় বিনং লো লা বাংকে Lahir lamang sa kupine kaning jay doy ma tak don lapason Kachihili pu bang alam kali. Alam. Sita as far as my knowledge is concerned. Pu la so lamang man sidam po neli kachinia tengke. Re-election puke akapre ka phansi pudam. Election ke do thu pu phanle re-election pu le ili tum dictionary langola. Ili tum alam ali English. La sila re-election puke election ki bitu pu phanle re-election pugali. Lanang litum dictionary langnam dame nelilam gali English ke nelilam ali litum alam gali to la dolo lasi neli kachinia tengke election ke dodelo doi ke 27 sido po 2027 sido neli kachinia tengke ate non alang litum cipulo non president masidolo alang litum case isi file lo PIL isi file lo 15/2022 file lo halaso a case ke dambom lo la pene kiju dang dengang le lo la penang li tum jong si pachini high pulong te karbiang long arar phan pachini high pulong te 23/5 arni a order kopi ma la bang nang li tum pachini kha lasi neli gachinia teng bangke la penke esonalam bang la son lo APSLC pen pulo the 2000 pinning election bangke illegal and unconstitutional to neli ta kroilo illegal lo mene unconstitutional lo mene but you have legalized it you have made it constitutional by participating in the election nangli tum participate dun de that nahi ke nangli tum participate dun that lo polote nangli tum si legalized lo nangli tum sila ke constitutional ateng lo alam si pulo la sinangli tum hala PIL ki pike la ke neli ke chinia teng bangke thek pangeri pangai punili puna sita ke gopilma la ke meaningless lo la pen 23/5 arni order along amasi halada ke almost clear lo sar kitna li kupine tha bujima lamang sa 23/5 ang gadi ye puateng ke order final order jong si la ni tum petitioner tum hai det lote la ke hala aina tengsi action and po aina tengsi action and po mane re election do po la bole aina teng esonalam hai esonalam इंग्रजी ठीक है नंबर ने के ठीक पॉलम गली री इलेक्शन तमे जब तमे मुठे इलेक्शन बांगे दो थु वॉइ फाक po kali re-election buke constitution along nahok ta re-election puat tan ngamasi ave ave de tame se ta do thु वॉइ फाक re-election buke re-election de inne isoi soi nang ko kali de hiring inang ko alam li de jong sinang li tum serious la penang li tum ahok pet pen si khai la pen long ri long para farman si ka che song pulong te la son hiring soi soi alam ali kalam lason hirin soy lame re-election puke inun amuni jong si aprang ta MSC hayat lo lapen ke non tak haylo pulote hala bang pan ke jong si neli chu non la ta hayat lo pen next ta neli chi thudun the pulote I'll seek re-election
ke hai thui ki tur thui ne ke pe hai thui pa ne li bo hala phan si pu pol we non la bang so kes ke ahok pet jong si nang li tum che song i pu lo dang te nang li tum 1975 hala Ras Narayan la pen ke Kopila versus state of Uttar Pradesh a kes nang li tum referendum dam mati hala so teng bulote election si general election is CM si chok che pu ke pune konane komane no return a candidate against bang nang li tum pun jong si bitung reng thama bang ke illegal practices dolo malpractices dolo bribery do koklo pulote nang li hala return candidate malo non ilitum CM hala so against ke nang li tum case piun hala so case ki pi pulote konapen lo ki pi hala dakta rules so hala so rules teng nang li tum pi nai hala so teng gali pulote la ke avela hala bang aprang hala fan invalidate nai 1975 hala Indira Gandhi fan ke pilo Raebareli pen ki thur bang ke hai ke kopilo mala ke valid kali pusi case file lasi ke rem dedlo sita afia pillo la ke pecho ka delo la ke nang litum la net along kado beta smartphone do rep ke la hello hi po panchal lidei ke lango nang litum hada halada koson si ke doma lasi esona bang ke la pulo esona bang ke la pulo nang li kutum constitution na teng si ka me claim lo hala paragraph 2 asa paragraph 7 along isya proviso do council sor amethang a rules se frame pre tik ke kopilama 1951 governor ke frame a rules si hala si aso teng si do po lage nang litum chini lo ke di nang litum ga do eta constitution out try lo ende hala daga teng pulote 1957 1951 hala so rule lo rule 4 teng langing noi nang litum governor phana power pido Assam State Election Commission phan ke governor si ka entras lo laso election nang conduct tha governor si election conduct nai buta governor ame thang amat ke bang phut nang tot bore claim ke lo halake lasi State Election Commission phan si entras lo nang labang sok election conduct hada rule 4 along nang litum langoi lapen ke jong si lapan ta kroi kre lang pulong te kopilong nang litum jong si labang so election ke damtang election ke illegal lapen unconstitutional pulote nang litum thurdun de si chedan pe mene Jogi po sir, jogi po apor dam holo po se. Nali jong alam pa ke di lasi dili pe ni constitutional alam deh constitutional alam nilika constitution theko bangali hai hala rule 4 along do hai di seta hala ke rule ti lage rule and ke hala rule is much below than constitution ke thake chongkra kone de jike lasi hedi governor aja kongdulo seta he cannot override the constitution acha cholo jabe constitution alam pa ke labang so rules ke hala constitution na teng si ke frame lo nili ta nili la juru na constitution alam pulo ante constitution alam ta chiti election alam pulo te nom juru na lo nom kota long si ke dolo ta nili ki puing tung ba la lo jong se election nong si chok che la dak panchayat ti aron na te pen election dak state election commission nong se na pa do pulo ta la sut che pha tung te te nang ye la so ati pek la pe la so movement ka hala sut kan thunang ke election na phangsi lasi nili tumba ke BJP re-election do ta kai ka ready lo lage Jogi po ati ma develop ke claim lo ke nili hang we de sunang lison galila Exam senang ijupo labang so senang piju nang itu apor dam holo po se. re-election itu ke thorduni det ke lage thordun det lo athema la technique son do la masi tum thordun det le hai lage ako hala apram ke photang lo Jogi po section piju na. la si ni ta ke dam kam Last lo bandusi lo SDC re-election doji ma wala labang so nang li na hek pen rada phantani ka. re-election puja ke SDC long ta mathalo chingki thamlo re-election ke do dilo nong ke 2027 sudah ko apen ke la ke kichok chilo apen galang tum chini pami ka sorsar lam le ni chi sorsar tum te sistame la bang ke chini lor pen si election participate to that to you are doing a crime I don't want to use the word crime but you are committing something which is unacceptable by the people
ne hala si pulo Dona port hega pot se politically bang ne tum ken ka prega arni le tum Ajan, bang salam chan tu ilo nasa anon na session ni pon dalam pot se no ka prega port le chan tu nang jong se Ani lah si re-election na lamang ke ra Sorry po, pa sorry po. kapre ka tupi ka bang le Sorry po. dam ka na jong sila ni tum politik se pa mo ta la le ka ai la son hegi PSL system tame isi case do etlo de case kali ne lipit la case isi do etlo la so ko hedi re-election order detlo elo wadim nilitum nage la ke sub judice pon ninge yede pola bang la konat mai doge la choro lo la se panelist dona mana choro lo alang litum por busy pigang bong litum han por chi pipen pini litum han alang litum nang than thek pini andeng ar lulam litum han rap hanang nang par thek por choro par piglo lang litum han se cardom pipa chelo litum carding lo tu deten so perfect lo Richard de utha don tum mana tum tang pi pengas fan sami tum man akuan lam ne than kon thek pot si ta chắc thế itu puthot